Shubor nakaslem jong udongsan hima. Wadla ka surkar kadang parking ya kalit kawan jong kipaj ba. Namar ka jing beteng kibriu banyo ya kajing pang coronavirus hapo kecela. Henry kakong Angela rengat. Wadla ka day ka riu kentay. Henry da kajing slur. Kami marway banlit syong kelany mongor. Hakmat ka sekretariat kebasyong menteri rang ba ka surkar jela. Ki menteri surkar. Bat ki opsa surkar. Bandawa ba ka surkar. Kadai man pelat no ya kapisa kabala kular ya kinong belasngi. Namar nadu usnam arja arpew. Hadu minta kesenam kabalong sisnam kenti kimpat iyo ya kapisa. Kanai ka jinglet syong kelany mongor kakong Angela. Kadai kapor si bajin opay sengi. Kabadai minta kasngi kakak kanay tarik naitung arjar puway. Ha kabala yu i baki pulit kila paharajur ya kakardop. Bandrong ha kanay kajaka terikam jong kasurkar. Kanang banumi kano-kano kajing huri-hura. Kakong Angela kalaray bansyong man lakasngi hakmat kanay kakardop jong kasekretariat. Hadu ba kasurkar kan siw ya kapisa siya kinong belasngi kumba kaladep kular. Kadang ko ba nastong mo tayo si Haine talang ba baru ang isip ba mention snam hakapor baka warning kong manigaslam sa upunay leber mo ma sa sarkar sa announce ka income support ka di ay ka ingkatsan samtang hindi ka babalas ni sa ka di ako ko ang pinakadago sa lockdown Titular Arhaja Sispa Atika Nakasip Minister's Relief Against Wage Loss Crawl mo ya si taxi driver, si hawkers, si nongdi madan, si neki batray yung briw mo. Neki mabalas na kamay na step up. Ba't kaong di usan hajar nakatuka BOCW, ka Board of Construction and Other Workers Welfare Board. Kibala aju register lupa. Kani ka board ni kabarus pa ka ba dan pisa sikit na makalum na construction cess mo. Ba't ka long kay bas musi baka Meghalaya government kami bersang ban penseluruh sini lebo ban register bakal ni kapor tu. Jika orang bayar kita bela register lupa sebab tak lihat sudah nama aku mengawal penseluruh sini ban register. Dan ai tekasan hajar. Hadian bagi orang benta, hadian tak tukar ni benar kapor bagi rakyat yo banyak mi banyak yang diang ni kendu ya kat tukar ni 16 ni bani bersang manwat banyak naki hato kiyo sisa ni mereka tak harus lupa tak hajar. Buat lagi kita sempat poin. So, ini file pada RTI. Penuat banyak sesuatu kita yang kita beriau kat noga dengan step ini tadi. Berhadir menyiok di list ke RTI. Ni sampai ba limbat social media, limbat media. Dah kata orang ni cepat ba banwat di kerteng bersih hat list, bentek hato. Kadang em ke kerteng bagi ayo sisa em ya kanika. Jingkulah. Bagi ai kan nambang yang rada ka don kanu ko yang hanu phone thangi ne SMS bat hinung la medul ka jing bun ki breu ki ba ong ba nya apply de kerteng ni kami untuk ki don ki ba ong ba ka kerteng ni ka don hantu hanrai ka tu ka baki pho persa ka kerteng bala poi ka kar ko wis pa kam de baki sa na makundan ka pisa hadan Kidon kita orang ni otak ni pak kami itu bersikap atau pak kumta sektor. Tinggi lung ni kini darab ini di komplain tersebut. Berkat sau pak selah tak komplain. Kepada bentuk kita kepercayaan namanya ai kita ni ai nombor ni batai saya hanu ke dimana. Pada kaji serta atau semua hak bahkan poin wujud kena kita beri nama Rastan banget sekali selam sekaas sekasin baar mo. Oke. Kasihap kasihap. Lagi beriu pada kita hak ini kita distress call along nak kumputing. You know? Penpau kita dia. Ini hak yang seperti additional complaint. Mereka kasihap. Aduh. Hatau dari Jun pada. Lingbang ni Commissioner Secretary Labor. Kapan benar sakawai ka helpline number. Maka ka helpline number si ong bayar itu kita sendiri kalau ketika bisa di badan di prevent sin snow ha ban tuan number. Kalau ke ide ke bas nosi
Nama kami kecing air ke nombor ni kalau berpandang posisi ni kita. Nama kita kita persang bantuan ni nombor Desember di switch off ni nombor lane kilong unreachable. Tangkap tu kat ni kita yo kan keren yo nu mo. Bagi pandang dia account number sini kita. Nah kita yo kan keren. Si mentala si penai. Tandu bagi air tu nombor baan mo bagi air driven. Tapi sin let kita dah ingkeli yang hilet kada let check apa ini yang kita. Bat nila asem bahasa sin menta kasarkar tempat le kata kapisa wat hadin berai yang new headline sakasin baru. Buat apa dia? Sementara nila kutlah. Nim dan la sudah kumway hindi man sisong man protes ni. Man snow ikan kasarkar. Bagi beliau mentah samsam hadin kenika second wave kajing jenjar jong ki kabam kai tu kabam kadi ya kadem ru siksu bai wai rum dan su bai school rum dan su bat kadang set hi kadang tu hi kata kapisa jong itu dengan song ni ban pencemal kesorkan man kesni ban le amram par kajing dawa jong ni kalong pemne very simple kabam bun kata kajing dawa Kabaning kalong ya kita diberi wala apply si bamyo i kita tengduki kari ka patti jong ki bansip balai ki samyo balai ka samrung kerteng pencip saki kadau ya kita ki bammi ki kerteng pak de kata tulis ki bakam poi ka pisa mar ka pisa ka di ban poi ka kalong ni nama ka de ka sok tentu himla bantu kanika bentar jong kabalai ka de kalong bakani ka de ka dinkular ka bamin sinsna mudur mentah kala saat tengah ni kakam la sisna. Akan ni kakam si bawan bambi yang ni kakam lelai. Tak no. Tak kita. Mentah la jangan ni nak unlock makanan ni nak sedang menpeli dia mu. Andre nak kadau bahawa adon san kajinjuk kebas survey kebas tau. Pun nangi nyimnum la su menpeli kita la jong. Nyimnum la su sedang dia ni kakam jambu. Lada ke sarkar kam kular bakam ai ya kaneka income support na kataka stimulus package bagi orang dekat sin kadang economic stimulus package kan penting yang tu ya ke ekonomi tu ni kani gari gadi strong mo ba na strong mga pangbakan day ka really dharna bagi orang ba titip baka day ka port covid nimla banya wear rally nimla banya wear protest nimla banya lumberio andrei lada ki perlak kami kitanya kani Sakano ko district Basidan, namar ba? Kiba pun sangi kiba pensip pensmoy kitinge samyo kane. Kiba na ba kaleng na dyan siya na buhay na West Hasil. Padlada maki kibitang ya kane hati nakabasidan. Nga ngamdan ay ban ong namar ba? Ngimdan kok bantang ya ka constitutional right ng ban protest ban pensmoy sa kasaka. Tada hangni hasar baru kibri kitang ban betang ya kane kiting persang demi nasrai kita stop anda ini kena kasihkan dia kada penting kadang jola hidin sampai kada ni buktiin dah kena kau kata tetap selamat mereka serta taklam persang ru ban perhat kumi kan persan ya gitu kibala benai siteng mental asang ini sampai kumno kengin seleb yang itu perhat Lada mentaki ang suki-suki unlock noru. Na sing in expect habam dan itu. Insang dia kumno. Dia cacing dawa kalong bisa ka dimension snem palat na. Kani ka snem ro kadi bandan ka tingkatan. Sarkar ham ya hidup suk bakamay men step ba menit. Pat kadi bandan ka announcement jong ka stimulus package. Namar tangit sigi bakamay men step ba menit. Wadi kiba jon dukan red, wadi kiba kan lejong, lalong decimated kata ni kakak. Mereka perkara kami pernah, kami persang menperhat ru, kumno banai kata stimulus package dan penting dia ya kani ka ekonomi tadi. Sakawi mencintam itu kiba don jokar, perkara on kitim lah banaklah. On hana kilistri dah kakam NRF masih punya individu. Mereka kita kalong bahawa pun isnong la sistem pemerintah kahamnya jenis NRI. Si kumno ini
At kani kapentau kay bakadi ka sarkar. Jong hespa na bentau hespa. Kita sang hangi. Rakaba persang ban lam di kontrak eladi ban pen hespa eladi ban yo lekit kali rem ban snack swimming pool ban snack hing kita rem. Kita dikon mentor kimet sudah. But ya jangan terdiba ke kota ke kolong dan kita. Para bor. Nda dawa hidup isuk itu hak pentingnya. Tin ada ke kata bom dan kita. Ndai buat hat pedeng kaslam ru nyau I kesing bun kesing pedeng kasam bisa pada kesing karap pada kali hat power department dan hang luru nyau I katim akin persang ban bati dekat bisa na bentar hidup isuk. Si kita hitung dawa dulu. But man kesing handon hang ni ban kenal ki kasam. Makin kenal kim suk nyau. But aduh kena pay pang ngandon hang ni ban kenal ki kasam.